Man, ya Jurayan. aduh Jani tumben nyoman ketemu sarung maman di ini mah. Man kengkeng Jurayan. Aduh nih, maman nyingak panjak maman dan onyang siaga sregep nih. Tuah jakti kendan Jurayan, sami nyepanya hidup. Nangkil Jurayan. Reunduk sekali makin apa kalau orang nyoman tekening maman. Pendan atur tiang gede Jurayan. Pirang manggan Jurayan. Ini maman, ini mesedewe. Ampun Jurayan. Ini uling tuni, maman ngorang itu tegak gitu. Ada aja suara ayo. Bang dan Raga Rahayu dikiring jagat. Ampun Raga surut-surut jadi melaksanakan matahan patut gitu. Akale manjo muang penawang Kali pancem wah penawa nih nenten dikiring jagat angin sesuruh gitu. apa mang acara acurang apanya Dumadak riki panjang kiraga sami nemu ane madan kerahayuan sikit cuma. kendan ampun Jurayan. Puput sama nikah tuh ya Jurayan. Bangda puputin ayah nyoman dikiring ajang nur dalam sari. Nah lautan api sana satu anyoma. Jarawayan tiang orang, Jarawayan tiang orang.
Memang pada banyak ngomong. Rayan. Kaman? Pirang anak dia mancingnya Rayan. Titiang tertuarang amanyi doyang sampan pirang Rayan. Once again man ngerti kan lah. Bakti amado alare adage Yentan sida membakti mendularin daging kentan artinya Jerayan. Nah laut mah. Bakti dia. Terasna Sana kau ucap nyoman entau tuah tresno. Sekitar mah? kentan sampun Jerayan. Nah laut kan. Arengi dasa angyang awiti Tresno ragokin itu sesuatu sekitar mah? mantap kentan pada Jerayan. Nah laut mah. Ada rasa suwe ajami mengke banyak emang anak rahayu Larapan antuk iraga nasi cow mandang memulih kerahayuan sekitar mah. kentan Jerayan. Nah laut mah. Akale manca muenta Larap antuk nyaku panglima raga lunas kerahayuan itu mah. kentan sampai Jerayan. Nah biyen man biyen. Apa mangkune yang anawiti Sane naturang ketua jan panggul kita mah. kentan sampai Jerayan. Lah tahu. Ajaran Ipanya angan pejalangan Kian pejalan nih. Nah laut mah. sampun bupat Jerayan. Nah paman kau. Sama itu Jerayan. Man. Tinggal man. Iyo karo iyo maman cemase mau. Iyo karo iyo maman
Taniaton Nyai tua nyai menjeng tengjang lamis Nyai tua nyai jeng tengjang lamis Amang orang arong pamangajung gajah Dipekan badung latung garudung Lagi yang ba? Mana pun? Ba? Neneng. Ayo. Ban. Buka. Hai Titian Jerayan. Bien ketemu Neman Soira jadi bien pengalaman baru saya ketemu nih. Patut pisan Jerayan. Titian je bengongan panan Jerayan mangkin Jerayan. Apa bakal pengonyoman apa? Miyen alet yang Tigri Trimurti sekadi Dewa Siwa Jerayan. Bos ngajong bos tegah bisa ulung bisa ulung. Apa bakal sidang sih kau laut? Titian takut akan namunyi manis ngaku tresna Ada yani kena bukan cuma takut kena sik dia yani tingkah perilaku yani sing menang yani do takut nyoman aja mau kejar gitu nih. patut pisan Jerayan. Yen suku pun lantur sih bu. Gampang nake natat anak lo dini. Sing pesan yang ngawak lah kau bakal ngalih nata somah timpal apa buat nata anak alulen bangsa ngawak atau bangsa tidak ngawak lah kau jalan sini picok lah kau mengkerebok seperti mana? Patut pisan Jerayan. Yen suku berlalu bantangan aban selaka siu sawirnya berjalan pemadil ane play sinah bakal jelek bakal tepuk yen subun duong sinah jalan ane berduong tepuk untuk pemargin ane jalan kan mana aja para bakat ban bali. Nah, yen support tujuan mana sinah mungkin jone semur aku subakti yang itu sana di basok sinah bakal bakat ndes nol teman Patut pisan Jerayan. Yen Amaku mulan galera bongon. nah pisolah ane melah pisolah ane jelek sinaan bakal nepok jalanan melah sinaan ane nepok jalan mulai ane cien bakal pilih untuk nyina satu aja kan Patut pisan Jerayan. Aditya pacang asal jemaat toyong ujar
Nah tujuan rako ndonya nale ndonya undangan pangrago bakal tujuan bakal aneh melang ndonya nale gitu. Halo wong ana sobangan Nah luhongan ale ndonya melang ndonya undang nang katanya mah bakti rasi tidak kok ngayak le pisan pangsing rahayu raja lamun pangsing kan patut pisan Jurayan. Puput atur tiang Jurayan. Lantuk. Udah adilo nyoman kong irangan kuning belah bali subah mandai itu dikan terjawat jawat ini ya jawat sing ada anak dia nyoman anyak Kadang kan.
Thank you.